MUBUNGE watigania Mpuru wa Buri AUGITE no mwanka gavana Kawira Romba Urekeri ni untu bo miario yawe ya kuga ati antu ba NYAMBENE ni MPARA yubangaikia. Mpuru AUGITE gute mukari wa nteriu wajitwe ni murimo jokwa shoko na kwou ugabari na MPARA ni kubagira gitio na kubaruma. MUBUNGE ojo AUGITE kienda mantu jagira nandi no mwanka Kawira Romba Urekeri nongerete na kuga kuri na atongeria kathumba miru bombikia kuthiria mathina jarajari miru na kwou jatibatere kwa Ntundu ni arojo na are rais na njuri yawe bakithirwa barirare. Kaitene kamuthutira yo gisiasa yoitete na mbere kuongeleka kaunti Mpuru MUBUNGE otigania Mpuru wa Buri auite NYAMBENE tekira mwankare ya gavana Kawira mwangaza AKAROMBA Urekeri. Unathira wa antwati anene yembe ibembi kwa chako impara ke baturanio ayo bambara loi bambara loi katolo yako awe kutoka mura no mwanga kero kwa kwa NYAMBENE kama za kwa NYAMBENE mbele ndo na Mpuru ela NYAMBENE sore ela NYAMBENE ndio sore no ntoro ndio na sauti ndio akiwa NYAMBENE ni MPARA mutiani na moyo mbele na MPARA pati moto seka Nkurukina rombete atongeria bameru bareke wiki mpathuti yao kiathone kia rais marombene yaraya irigeri ntere chelare ntukweru uyu atongoria toje siasa nene yembe atongoria betu tiki proposals so tedi antweto tigania east tigania west na yembe north yembe south yembe central ikenda rais atawotu na madharau ndoa yetu ya Meru County toje rais ndoa yetu ya Meru County tia tutiwa note tiwene ene zatatua na ndoa yetu ya Meru County ote mtonge mweni amba kumuraya ya kwa nakafiri hapana Kinyamero inatongoria omba kaliando ndegoro bakafiria Meru natongoria majuncheke Meru natongoria kinya professionals bakaliando ndegoro wata mtumba kuwa na yete Meru wata viatwa Meru kwanza mbele kwa Meru wata viatwa Meru ambao watanevye wakumbere we Mpuru mbere utakwata MUBUNGE amwe nabo mukuru mukaririete ombundie kwa mukira maketha mwenda birire auite kwina njame kwa ngaratania bamubaria kiathone kiu atero baita kuira Mpuru kinyama atwe toaito mwira toaba wira koroki baki akwezera barete fujo kinyama atwe tokareta fujo riu oibo kwenda opera atire loito reito na ngoteleo president yetero reito kwenda kwezera to twena ngoteleo kabisa to konoga ndene Meru County nebo Mpuru ntwabure kuwa kinyaka thana kubanga kumugira Mpuru uyu mbwege twau ndene ntonyeri no bangita kugira Mpuru mbu nani mbeta wa Kiomeru njike general Kiomeru kadhandi kwa uyu na serikali ya William Ruto sio serikali ya vita hii ni serikali ya amani na ndivyo mimi nikiwa Mpuru Mtwaburi niliamua kujiunga na serikali na William Ruto rafiki yangu na mmoja ya kwamba haitaki mambo mingi. William Ruto amekuja Meru sababu maendeleo. Niko pale Ntonyiri kwenda kumweleza tia kwamba Mheshimiwa William Ruto kuna ndamu iko hapa ambayo inaitwa Urandamu iko na 2 bilioni. Ukituwekea hiyo tupate maji hiyo ni furaha kwetu. Sipeleki siasa huko. Kuruki kuringana mwenda aremi uterenge baeta kwenda kitopioke kateos utero renge baeta kwenda kuika kiasto eitara kinyagera ni kwenda kwenda rero bakende itareu ukinya torema thirikari ni kuregister eikonto meteka CS wa agriculture akwa antu maichandikithie no tunikno mbeteka iracha thirikari baretie gitaria ndiongatia ukiria kithomo cukuru primary ya Thwana wondine Mekindori tigania Central na cukuru secondary ya aria NYAMBENE ira wondine Muthara tigania East na araba ikite wira ne bwa ukiria kithomo kia tiania East kana kama cukuru tha 11 kanikero omwa kana mwalimu mbero kamokori okuthiria kana okuthiria uwe chokera ringi na wiki na vile mwana vile na mamire egana mwana na mamire kenda au kile mapema kenda tolega na ndene mtu mwana munini kenda nene class ya mwalimu akulitana mwana ya na mami ingo na wiku miria tiene central abundi gerba mno ingo niko tiene central andona kithomo
kipindi yako miaka 5. Nkiripotera Wero TV kuma Tiania, Mbita wa Mukiri wa Mithika.